ibihe byiza kuba dukomeje kubana kuri page yacu ya YouTube ni Tele Montagne Rwanda. Nk'ibisanzwe ni Valens Nzabonimana. Uyu munsi turaza kuganira ku makuru agezweho muri politique, uraza kumenya ese ku ntambara y'Abarusiya na Ukraine n'iki kijya mbere, ese ibintu bigeze hehe. Amerika yemereye Ukraine ibindi bikoresho bingana n'amafaranga arenga miliyoni 550 z'amadolari ya Amerika. Hari muri ibyo bikoresho harimo ibisasu bya kirimbuzi biza gukoreshwa na Ukraine. Abarenga 3000 bahoze ari ingabo za Amerika bagiye gufasha Ukraine mu kurwanya Abarusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye abaturage kuva mu mujyi wa Donetsk bagahunga bakajya mu tundi duce kuko aka gace karimo kuberamo intambara ikaze cyane ku buryo abasaba guhunga bakaba bagiye mu kandi gace. Uburusiya nta mahirwe bufite yo gutsinda intambara bwatangije kuri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko igisirikare cy'Uburusiya kiri gukomeza ibirindiro byacyo mu turere kigaruriye mu majyepfo y'igihugu, ariko ko nta mahirwe gifite yo gutsinda intambara bwashoye kuri Ukraine. Mu ijambo rye yasohoye ku munsi washije, Zelensky yavuze ati ndashaka gushimira abaturage bose ba Nikolaev ku buryo batemera gukandagirwa ku gakanu, ku buryo barwanira umujyi n'intara yabo. Ndashimira kandi Nikolo, Kakovu, Nikolaye hamwe n'intara yose ya Dnepropetrovsk, intara ya Zaporozhye n'abaturage bazo bihagararaho. Abanya-Ukraine bose bo mu ntara ya Kherson, umuntu wese witanga mu kurinda Odessa, ndabashimira ku butwari bwanyu. Uburusiya nta mahirwe bufite yo gutsinda intambara bwadusojeho. Hagati aho ingabo z'Uburusiya mu ijoro ryakeye zamenye amabombe mu mujyi wa Nikolaev, nkuko bivugwa n'umukuru w'uyu mujyi Alexander Sekevich. Yanditse ku rubuga rwe rwa Telegram agira ati Nikolaev yongeye guterwa ibibombe bikomeye birimo birasukwa mu turere dutandukanye tw'umujyi. Turimo kwegeranya amakuru mujye kure y'amadirishya kandi ntimwibagirwe amabwiriza yo kwirinda. Ni mu gihe ikigo cya Amerika gishinzwe iby'intambara Institute for Study of War mu magambo ahinnye bita ECO kivuga ko ingabo z'Uburusiya zirimo gutegura akarere mu ntumbero yo gutera akavevu. Abahanga b'iki kigo mu cyegeranyo cyabo gishya banditse ko ingabo z'Uburusiya zongeye kugaba ibitero byo ku butaka mu burasirazuba bushyira uburengerazuba no mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Izumu, kandi ko bashobora kuba barimo gutegura ibindi bitero mu burengerazuba bwa Kharkiv cyangwa muri Kavovo. Aba bahanga kandi banditse bati haciye amezi atari make ingabo z'Uburusiya zishinze ibirindiro mu marembo ya Blakia na Velikaya Kamushkeva, zikaba zishobora gukoresha utu turere tubiri mu gutera ikindi gitero bigaba ku mujyi wa Ukraine. No kuvuga ngo intambara iracyakomeje, ntago irahagarara umunsi ku munsi. Ibintu bidagenda bidogera abarenga 200 ku munsi barapfa, harimo abasirikare harimo abasivili ku mpande zombi zose. Ibi byose bikaba bikomeje gutera umwuka mubi ku isi yose. Amakuru n'ahandi wayasanga uretse hano kuri Tele Montagne. Cyangwa gukora subscribe ubundi ukajya komeza kubana natwe. Macyari kumwe nanjye Valens, ndabashimiye.